Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Komin Jallo Mamadou Mukhtar Jallo Mbappa Jamiu arti ka yewten forten fi Fuuta yewten forten fi Meng yewten forten fi Lagine Konakri. Musidɓe tedduɓe, hande kadi mi ari mi jippintini fahin mbodo Alhaji Abdul Qadiri Jonfo halfinaɓe Fuuta Jallo. Musidɓe tedduɓe, fottanoma Jonfo ñande 22 lewru 12 ndundu wonɗen e mun ɗo. Wi'ama goto be yo addu ko mijiti kon maɗum ko faami kon ko honɗum wawata en arandude, ko honɗum wawata en wallitade hara Fuuta feccaki, ko honɗum wawata en wallitade hara Fuuta bonali, ko honɗum wawata en wallitade Fuuta tamodira ɓeyda jokkude enɗan. No tawrunoɗen mawɓe men ɓen ɓawo ɗo noon maɗum ɓuri ka tawnoɗen mawɓe men ɓen ɓawo ɗo. Ko nde yewtere ɗo woni ko nanɗen Alhaji Abdul Qadiri Jonfo hino hollita jama o. Sembini yewtere maɓɓe nden Alhaji Serif Bari Dalaba. Mawɓe men kadi ɓe hooli ɗen e tawaɓe fewndo ɗo e wonɓe darade fino gonga ñiɓira e nder leydi men ndin. Alhaji Serif Bari Dalaba. Ko ɓeɗo ɗiɗo min mi heɗi yewtere mum ñande 22 décembre 2024 ko fottano Jonfo. Ɗum ko yontere alati feƴƴunde. Wayri fottama ɗon ko ɓeɗo ɗiɗo min mi heɗi ko yewti. Woodi wi'uɓe wondema woodi yewtuɓe ton, te kadi le no wawi wonde ara no woodi yewtuɓe ton, kono en andi yimɓe men ɓen jaɓali yaltinde ma aresirde yewtereji yewtanoɗi ɗon ɗin, ma ɗum ɓe haɗano aresirgol yewtereji yewtanoɗi ɗon ɗin. Yo Allah ittu ka bawgal makko o darano en, o wallito en fiino mawɓe men ɓen kamɓe kadi ɓe wonira mawɓe suusuɓe wakkilotoɓe defandude ɓiɓɓe mum ɓen, tentini noon kamɓe halfinaɓe ɓiɓɓe Fuuta Jalloɓen fof, halfina kadi hoolare e nder Fuuta Jallo, halfina kadi diina e nder Fuuta Jallo, halfina kadi fiiɓantal e nder Fuuta Jallo. Si tawno hara ɓe mawɓe men ɓe anditino ko wonɗen e yangade kon, enen wonɓe ɓen ka yaasi, hawtodiren e ɓe wonɓe ka nder leydi men ton ko wonɗen e wakkilade kon, mawɓe men ɓen accatano yeebiren ni. Kono mawɓe men ɓen, si miɗo wiide noon mawɓe men ɓen, ko mawɓe men halfinaɓe postiji ɓen, sabannema ko ɓeɗo wowlata hito kon towa dow jama on watta haqqille mum. Ɗum woni mawɓe men halfinaɓe ɓen Fuuta Jallo, ɗum woni kalifa Fuuta Jallo on Alhaji Abdul Qadiri Jonfo. Watti ɗon kadi mawɓe men ɓen Alhaji Alseyni Dalaba halfinaɓe ɓen coordination on. Watti ɗon kadi Alhaji Ceerno Mamadou Yaya Diallo halfinaɓe ɓen tabital Pulaku. Ɓeɗo tato si ɓe tamodirino, hara wona waɗugol poɗodiral hakkundeji maɓɓe, min ko min ɓuri jogade doole, min ko min fewjata, min ko min heɗete, min ko min andi, hara wona on bange ɗon ɓe golliri. Hara ko yoɓe ndaaru musendiji ko jogiɗen kon e nder Fuuta Jallo,
ɓe daro fino ɗum ɗon iwira ɓe ndara musendiji ko jogiɗen kon e nder lagine Konakiri ɓe ndara fi ɗum ɗon no iwira ɓe noddita e yewten fino koto e konnago Isudu Asadu iwira hakkundeji me'en haray e wi'ayno ɓe anditani en wakkilareji men ɗin ko wakkiliɗen kon ene yaltuɓe ɓen e jooɗiɓe ɓen fiɓantal Fuuta Jallo e fiɓantal lagine ko honɗum waɗi simi inni mi hoolaki ɓeɗo no miijitade fi ɓe andita ittiri wakkilare ko enen yaltuɓe ɓen e jooɗiɓe ɓen ko wonɗen e wadde kon si tawno hara hiɓe miijitade nun ɓe anditana en enen yaltuɓe ɓen e jooɗiɓe ɓen ko wonɗen e wakkilade kon ɓe wonatano tawaɓe e bambamɓe Mamadi Doumbouya ma kala laamiɗo sabandema gilandema 1958 mawɓe men hooloraɓe ɓen a 80% ko ɓe woni e bambande ko laamiɓe ɓen ɓe ala e bambande ɓiɓɓe maɓɓe wonɓe wallitade ɓen min o wonɗo yewtude ɗo komi jibina Hari Sékou Touré laamike komi jibina Hari Sékou Touré laamike kono mi manditi fewndo mi wonno paykun hari ontuma yahugol amen ka woɗɗi ƴogoya ndiyam yawnoɓe teppe ɓen si ɓe yaltino bimbi e 6 h du matin ko 9 h ma 10 h ɓe wawata artude ɓe wawa addorde ndiyam yawnoɓe teppe ɓen ɓe yawano teppe ɓen no wawi wonde mawɓe ronkuɓe ɓen no wawno wonde ha hedde 11 h si ɓe wawa hewtude mandagol lan tawi on tuma kowle men ɗen tawi ko ñagara yahete soppoye yimɓe ɓe yahayno soppa leɗɗe ɗen ferto leɗɗe ɗen si leɗɗe ɗen soppama fertama haray ko ɗe wi'ete ko ñagara min yahayno menen tigi mi taweteno e yahayɓe soppoya ñagara soppoya delbi siroya ɗowta baabe mum ma ɗum bappa mum ma musidɓe mum ɓen min yaha min siroya ɓokko min ara min haɓɓa kowle ɗen fi dandugol to e wonaɗe awede ɗen ma remede ɗen ka nder kowle musidɓe tedduɓe ɗum ɗon fof mum hande barki Allah e yimɓe yaltuɓe ɓen e jooɗiɓe ɓen wakkilareji mum ɗum ɗon on hande fayda e nder Fuuta Jallo alimay ka ɗum ɗo woni hoggo tawata hara hoggo ngon ko ñagara ngo howira hande alimay ɗum e nder Fuuta Jallo alimay ɗum e nder lagine Konakiri barki Allah e wakkilareji jama lagine on wona gouvernement on dey waɗani ɗum ɗon jama on ko jama on wakkili ha waɗi ɗum ɗon zayri ndaari tawi gouvernement on jaɓali darade fi ɗum ɗon hande en ɓorti mawɓe men ɓen ɗuɗuɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓen hande ɓortama yawgol soppoygol ñagara mawɓe men ɗuɗuɓe hande ɓortama ittanama yawgol soppoygol kewe ma ɗum soppoygol leɗɗe moyle ara darna cuuɗi fewndo menen min mandotono hari on tuma ko ɓurno ɗuɗude ko maadiji faleteɗi ara maadiji ɗin ko kewe falirte waɗe loope e mum si modernisa watta waɗede biriki iwi ɗon watta waɗede cuuɗi paane hande e nder Fuuta Jallo no tawa e ka ɓuri labede e nder région ji ɗi 4 Basse Guinée Haute Guinée Guinée forestier Fuuta Jallo no darna ɓuri ɗiɗo nokkeli 3 hedditiɗi ɗin barki Allah e wakkilareji men barki Allah e daragol dankaran no haɓɓito ka men ma ɗum enen kadi wawen heɓude no wuriren hara ko gurdan hoyɗan barki Allah e wakkilareji men hande 80% yaata ƴogoygol ka woɗɗi woɓɓe ɓen kaka galleji mum tigi ko ton robineji ɗi woni barki Allah e wakkilareji men hande cuuɗi paani ɗin no ɓuri ɗuɗude cuuɗi huɗo ɗin
barke Allah e wakkilareji men enen yaltuɓe e jooɗiɓe tamodiral men jokkireji men enɗan association ji men laawi ɗi tawata hara enen fewdo mandotoɗen ma fewdo mawɓe men ɓen ɗo hiɓe andi pellete hiɓe andiri wano andirɗo no wuuri seeɗa maya e pooma wayri goɗɗo woni julɗo wona julɗe no andi wuuri kono o mayay mawɓe men ɓen no andi ɓaawo ɗo ko honɗum e sonjaɓe jogino fi gurdanji maɓɓe hari sa yehi a sodoyi goɗɗum ko ya rondo ada hande ala fayda misire nde ala motoji 3 ma 4 ma 10 ala fayda hoɗo ngo laawol wawa yahude ha hewta ka mu'um barke Allah e wakkilareji yaaɓe e jooɗiɓe kono mawɓe men ɓen ɓe jaɓaali defandude en ɓe jaɓaali ƴettugo responsabilité hakkunde men e laamiɓe ɓen fiino waawiren enen kadi heɓirde nafa ko woni kon ka nder leydi men mawɓe men ɓen hande laamiɓe ɓen si goɗɗo waɗama hande wano woniri ni goɗɗo si waɗama sous-préfet mawɓe men ɓen no hooli on ɗon no yiɗi on ɗon no torano on ɗon Allah ɓuri wonɓe ka yaasi ɓen no dogande ɓe danda ɓe ƴogoygol ka woɗɗi danda ɓe soppoygol ñagara danda ɓe soppoygol kewe darda ɓe ñappirgol cuuɗi ɗin huɗo ɓoroygol huɗo danda ɓe seppugol ka woɗɗi dandiɓe ɗum ɗo fop ɓen ɗon haaji maɓɓe ala e ɓen ɗon haaji maɓɓe ko woni ko du'anagol sifa lasan sifa Mamadi Dumbuya e klamɓe mum ɓen la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam musidɓe an ɓe mawɓe men ɗo ko honno gerteten ha ɓeɗo mawɓe men anda ko kamɓe tigi hani defandude en ɓe mawɓe men hanu ɓe daranade hande sa yehi Konakiri a yehi Konakiri a jokki galleji ɗin a landike hiɗa faala wallitede fi goɗɗum fi karamoko a ɗaɓɓiti nokkeli ɗin ka karamokoɓe ɓe woni ton karamokoɓe kummaluɓe ɓen jibinandeɓe Fuuta Jallo jibinaɓe Fuuta Jallo fulɓe jibinaɓe Fuuta Jallo ma jakankeɓe jibinaɓe Fuuta Jallo ma saran hulleɓe jibinaɓe Fuuta Jallo a taway e nder Konakiri karamokoɓe kummaluɓe no wayi wa ndiyan jooɗiɓe toon sa suuɗike sera ɗon a yehi ha innama ɗo ko karamokoɓe kummaluɓe woni ɗo a suuɗike sera ɗon ko yiyata ɗon ko directeur ɓe e ministre ɓe hay président de la république ɗa wawi yiwde ɗin galleji maɓɓe kono ɓen ɗon fopp ko walleteɓe fiyoɓe wontu ka laamu ɗon fiyoɓe wawu darade ɓe wona ɗon fiyoɓe war ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe fiyola rewɓe maɓɓe ɓen e yeeso maɓɓe kadi ɓe wallitoɓe fino ɓe tabitira ka laamu si ɓe tabiti ka laamu ɓe yiltoɓe nangaɓe ɓe waraɓe ɓe waranaɓe par ce que mo waranima o warima mo violanima o violima kono mawɓe men ɓen jaɓali ɗum ɗon haray miɗo toro Alaji Abdoul Gadiri Jonfo ɓe wawata habbade ɓuri ko ɓe habbi ɗo kon hande Aliou Ba no jooɗi no soka marché foppu no udditi mawɓe men ɓen hay goto wowlali hay hunde wonaka Khalifa Fouta Diallo wonaka coordination wonaka tabital pulaku wona hay nokk ala hay goto e ɓeɗo ardinaɓe fi dandugol Fouta Diallo bone fi tambitagol Fouta Diallo wota Sako wota Dimbo wota Yergu hay goto e maɓɓe ala wiwɗo hay hunde
Aliou Ba no joga no soka jango ma hande ɓe naɓa mo ɓe ñaawa mo ɓe ƴetta mo ɓe soka mo tawata hara ko hay hunde si wona angal dariɓe. Sa nani no wi'e wondema Guinée fof yo yaltu hiɗen andi pellete Guinée fof yaltata wayri gilandema 1958 Sondia no woni e nder lagine fop kono musidɓe men hedditiɓe ɓe hodduɗen ɓen e nder lagine ɓe jaɓali wallitade fi no heɓiren liberté sabandema fi maɓɓe kamɓe enen fulɓe ɓen wona yo goɗɗo wallito en ha laamo ɗen kamɓe ɓe fof maɓɓe koye ɓe tamodiri fi no ɓe laamora kono enen wona yo goɗɗo wallito en ha laamo ɗen ɓe ne'irama ɗum ɓe janɗi e ɗum ɓe woowi ɗum ɓe andi ɗum ɓe faaminama ɗum ko satti o ko satti wota ɓe wallito en ha laamo ɗen onon mawɓe amen ɓen hiɗon du'anade ɓen ayɓe mo on ayɓe ɓiɓɓe mo on ko ayɓe mo on salaniɓe ɓiɓɓe mon laamu salaniɓe nene gotoɓe mon laamu wonɓe warde ɓiɓɓe mon viola rewɓe mon bandiraɓe mon neniraɓe mon yayiraɓe mon violé jooɗo ɗon fonton qur'ana jangon du'ano ɗon ɓen ɗin bandiji ɗon ɗi Allah holli on ko bandi fenoɓe ƴettuɓe kamiluje wondiri kamilu waɗay goɗɗum waɗay ko moƴƴi yilto waɗa ko boni onon kadi tawton ɓen bomɓe ɗon salo ɗon men defandude awa si tawi woni hiɗon faala ɓuttu e teddungal e nder Fuuta Jallo gila ɗo nawri yeeso gila le 1er janvier nawri yeeso on immoto daroɗon dankaran ɗo waɗon golle ɗe hanɗo wadde ɗen si on waɗanali men golle ɗe hanɗo wadde ɗen so landaki libération Aliou Ba immédiate jango ko le 1er janvier 2025 hande ɗo miɗo iwri ka subaka ari ɗo miɗo wadde ɗo ɗi message ji ɗo jango nde miɗo iwra ka subaka mi ara mi jooɗo ɗo kadi waɗugol message ji haray ko le 1er janvier 2025 gilandema jango son immaki waɗɗon ko hanɗo wadde kon kala wo kala ko yiwɗon no waɗa e nder lagine ande onon mawɓe ɓen hiɗon tawa e saliɓe ɓen dandugol bone e nder Fuuta Jallo e nder lagine Conakry ɗum ko teddungal mon ko wowli haala kan hande le 31 décembre 2024 ko min Diallo Mamadou Moutar Diallo Mbappa Diamio jibinaɗo ka district Diamio sous préfecture Ténéré préfecture Mali région administrative Laɓe d'origine Laɓe Ɗeppere ka jobboyaɓe ka suudu jobboyaɓe woni komi jibina woni komi jeeya miɗo jeeya Fuuta Jallo miɗo jeeya nokkel ɗin fop ka wiyete ɗon mere punta teddungal mon mi arta e mon mi waɗa lefol ɗimmol si Allahu laamiɗon jaɓi mawɓe Fuuta Jallo imme dandon men dandon ɓiɓɓe mon ɓen si on jaɓali ɗum kala ko yiwɗon gilandema le 1er janvier jango e alarba jango gilandema jango e alarba 1er janvier 2025 kala ko yiwɗon ari yeeso ton ande haray ko onon tigi woni responsable mum tawti Mamadi Doumbouya mo bambanɗon on mamo faala ɗon bambande on fiwa taw immo ka jullere laamu haray kala ko arrivi e nder lagine Conakry haray ko ono woni responsabilité mum haray mi daroto wana ɗo ka lefol aranol mi arta e lefol ɗimmol e tammol Diallo Mamadou Moutar Diallo Mbappa Diamio 31 décembre 2024 Diallo Mbappa Diamio mi arta ley ɗo